Kyrtong kiba aireng yak election Shiteng Samoi na mauplang bat maurang keneng konstituensi hakahnya tarik risau kelalit bentep Kyrteng bat kilapan pau bagi dan kejingkramen ke baskem ban job ya kenek election. Kyrtong kiba lalit tep Kyrteng hakahnya tarik risau ki kentop yo Kyrtong ke kongres na maurang keneng uba Highlander Karamalki ucaman ke HADC uba penyiat sing siem na keseng NPP ubani aireng na maurang keneng konstituensi. Urang ilam kaliang persya hak HADC uba alam perang belak Ralit tap na keseng NPP, bat uba Kennedy si Kriam na keseng Kongres, bat kini akun na ka mau pelang konstituensi. Watlah hak election dan tang uwe unang job bani olong MLA. Hendrai ki Kyrtong ke belawan tap Kyrteng, kila penpau bakin job iki election na kejing kersan, bat kejing ia jong pat ba. Ban syupen kan mau kadau baka election commission ka ban penlong yak election Shiteng Samoi, haki lai teli ki konstituensi ke Jylla kada helor kejing klat no, jong ki MLA ki bami khmat yakini ki konstituensi. Ni iba kani ka sengkok kana kalon kani ka kurung kerama pleng ka dingelam kadong bak pala bat u doktor mukul tengi ir te ko mau teneng ka pleng ka jong fi bapa nobat te kai rai ka manjai kani ka Elekshon lada ka don hapeng coba mukul bat doktor mukul bat Vincent pala kata kamdan ji dei bat ka mor kenen konstitusi te hawe dei bat jong iba no kata kan kamera yangi nomor gitu kiba umpa ban dan bat ngi kin le na NPP le ke jiman jong no kita le na so no da kamut kan ka positif outcome yangi amki kita ke mat rekam ke bah mat mangan tray one job election ha ko pi ka di jungi kajala jungi ya ba ki system kiba pese kan mi de isu bat ngi ka cuk kawamenta di fiong hapo ka transportation agriculture rural development kita berkhaj kim machu te hai iba kadang apa ya katong ngalak bentik op ikin isu Jadi mentah sih ada one file ke nomination jonga, but tengok malami sekhmat bani sebetani election, tengah kermen hi bangan poi sekhthong, kataru lembaga jing kersan joki pajba nongjiat joka mau pelang konstituensi. Ada ki pajba joka mau pelang konstituensi ki ai ka jing senia yang kila penjob yang ada election bomenta ti kebankong ngan ya selang pajba bahora ya ka roi kapar bagi jinge kiba kipaga juga konstitusi ke kedua jinge kamdama ka jikio syafrang joge melang kesalah ngi lah persyang banyatrai ringkat-ringkat berkipaiba ringkat-ringkat bagi borsnong ki managing committee jong ki school ki self help group ki longkeme ki sports club ki sengsamla kumno banwanra ya kata ka konstituensi jungi ka babit ka babiang hakilyang baro khamtam yakini ki developmental activities ki bafher of hair te nakaliang ka jungi kum MDC ngila persyang hai bor baret nalor ka ni ka kam development bat kumju ki kam by day ban shnaan hapo district council shibun teli ki ba long ka jing yarap ha namta ki pai ba khasi ki jungi te kerpang ru na kamta ka konstituensi ngi so ban ong ba ngi lada ki pai ba kin ailat ingi ban long kum MLA ka baningkong e ngi so ban penpau ba ngi ne training ringkat ki borsnong namta banwanra ekini ki basic necessities ki pai ba iwe don kam namta jongka shnong kum ka umbam umdi drinking water supply nangta ki surop ki babit ki babiang namta ban suk kalik kawan nangta ki boarding electric ben penpoi scheme light syabaro ki longyeng ki baduk khamtam na kanika Slovakia scheme kabla yo nak central government bala dangin yo alat ku MLA le sik babon ki tukiyeng ki bampat yo ru ngine trailang ki borsnong ben penpoi bat kumju ru nakamenta ka jingkot jingkhia kumbangi I menta habaidi bakalat jing sumar kumbalong let's say ki shnong ki tha po konstituensi jungi ki dangduna teh kabidi bakani ngila persyangkat bala kum ka moreng keneng naka PHC ngila la ban yo ban convince ya ka government dan ban yo jingirap na government bangin yo ka CHC kani kam dei ka jing mentoi jongi shimet ndei jing mentoi jong government ndrei ka dei ka jing mentoi ki pai ba bakan la ban ajing syakri habedi baka koi ka khia